тюрки, достойные наследники великих предков. Мы чтим свою историю и верим в наше будущее. Мы храним нашу культуру и уважаем культуру наших соседей. Мы равные среди равных. Хайырлы кез, хөрмәтле достар, кадерле қонақтар. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Урал моңы 2012 Халыкара Түрк яшьләре иҗады конкурс фестивален асу тантанаһында һезде ихлас күңелдән сәламләйбез. Мы рады приветствовать вас на торжественном открытии международного конкурса фестиваля музыкального творчества тюркской молодежи «Урал-Моңы 2012». Международный конкурс, фестиваль «Урал-Моңы» традиционно является символом открытости и гостеприимства башкирской земли. Вот уже 16-й раз город Уфа становится местом встречи талантливой тюркскоязычной молодежи. Организаторами конкурса являются Международная организация тюркской культуры «Тюрксой», Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова. Кадерле достар, байрамыбызды котларга бүген мәртәбәле кунактар килде. Хуйзе Башкортостан хөкүмәте премьер-министр урынбасары Салават Тәлгатулы Сагитовка бирәбез. На нашем празднике присутствуют почетные гости. Слово для приветствия предоставляется заместителю премьер-министра правительства Республики Башкортостан Салавату Талгатовичу Сагитову. Рахмет. Хайырлы кез, хөрмәтле достар, кадерле кунактар һәм иң мөһим кешеләр бүген сәхнәдә торган Урал-Моңы 2012 конкурсында катнашучылар. Һезне Башкортстан Республика хөкүмәте исеменнән кайнар сәламләйм һәм Урал-Моңы 2012 яшьләр фестивале асыл такаһыннан кайнар котлайм һезне достар. Башкортстанның баш каласы Өфе 16 тапкыр инде үзенең корына, үзенең байрамына достарын ия. Достарын гына түгел, кан кардәшләрен тугандарын ия. Аллага шөкер, елдан ел безнең кунактарның ханы, безнең кунактарның төрле яктан килгән арта бара. Һәм әлбиттә Урал-Моңы безгә ата-бабалардан калган Урал-Моңы ул аркасында байый гына. Чөнки башкорт тавышы гына түгел, төрле безнең төрки халыкларның моңдары Урал-Моңына катнашып, Урал-Моңын тагыла яңа үрдәрдә һәм байыта. Рәхмәт сезгә достар. Рәхмәт сезгә. Давайте еще раз поприветствуем участников нашего конкурса фестиваля и пожелаем им удачи и, конечно же, успеха. Специально на фестиваль приехал обладатель гран-при «Урал-Моңы 2002». Встречайте, Нургали Турлыбеков, Казахстан. Ваши аплодисменты. Алып пулга байсалды, манаураган алатау, қызыл жасыл гүлдерің, алаулаган алатау, манаураган алатау, алаулаган алатау. Шыңына көз жетпес, көркіңе сөз жетпес, басыңнан қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің гүлді, өмірің жырлы, жадыра жайдарлым. Бақыт нұр шашқан, даңқың бар асқан, атыңнан айналдым. Заңғар тасы аспанға, айбат берген алатау. Өр тұлғасы жастарға, қайрат берген алатау. Айбат берген алатау, қайрат берген алатау.
шыңына көз жетпес, көркіңе сөз жетпес, басыңнан қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің гүлді, өмірің жырлы, жадыра жайдарлым, бақыт нұр шашқан, даңқың бар асқан, атыңнан айналдым. Шыңына көз жетпес, көркіңе сөз жетпес, басыңнан қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің гүлді, өмірің жырлы, жадыра жайдарлым, бақыт нұр шашқан, даңқың бар асқан, атыңнан айналдым. Қыз бейнелі гүліңді жиып алсам шіркін-ай, шежіредей сырыңды түйіп алсам шіркін-ай, жиып алсам шіркін-ай, түйіп алсам шіркін-ай. Шыңына көз жетпес, көркіңе сөз жетпес, басыңнан қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өнерің гүлді, өмірің жырлы, жадыра жайдарлым, бақыт нұр шашқан, даңқың бар асқан, атыңнан айналдым. Шыңына көз жетпес, көркіңе сөз жетпес, басыңнан қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өнерің гүлді, өмірің жырлы, жадыра жайдарлым, бақыт нұр шашқан, даңқың бар асқан, атыңнан айналдым. Өнерің гүлді, өмірің жырлы, жадыра жайдарлым, бақыт нұр шашқан, даңқың бар асқан, атыңнан айналдым. Нурғали Турлыбеков. Рахмет. Для участия в конкурсе фестиваля было зарегистрировано 26 претендентов, среди которых братья по крови из 12 регионов и зарубежных стран. В составе международного жюри фестиваля известные музыканты, авторитетные имена в тюркоязычном музыкальном мире. Разрешите представить жюри фестиваля. Композитор, лауреат молодежной государственной премии имени Шейхзады Бабича, председатель жюри Урал Мирасович Идильбаев. Музыкальный руководитель студии «Энерг» Костанайского государственного университета имени Ахмета Байтурсынова, Республики Казахстан, Азамат Кабжалялаулы Мукатов. Народный артист Кабардино-Балкарской республики Музафар Шарабуддинович Этчеев. Режиссер-постановщик, директор ЦКС Усть-Кутского района Республики Алтай Шагиев Русланбек Васильевич. Директор Республиканского центра народного творчества Республики Тыва Аржана Шиметовна Суктер. Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Дагестана, директор Центра культуры Буйнакского района Республики Дагестан Иразуддинова Рухият Ахмедова. Старший преподаватель, исполняющий обязанности доцентра кафедры эстрадно-джазового исполнительства и звукорежиссуры Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный учитель и отличник просвещения Республики Башкортостан Слягузова Светлана Анваровна. И, конечно, сегодня мы бы хотели вспомнить одного замечательного человека, музыканта, который оказал большое влияние в становлении и развитии фестиваля «Урал-Монго». Начиная с 2002 года в жюри фестиваля неизменно состоял деятель культуры Республики Казахстан Абай Газизович Амирханов. Будучи заведующим кафедрой народных инструментов Кустанайского государственного университета, Абай Газизович воспитал более 1000 дамбристов, среди которых и Азамат Мукатов, член нашего жюри.
Абай Амирханов неоднократно привозил на конкурс талантливых исполнителей, которые достойно представляли Казахстан. Обладатель гран-при «Урал-Моно» 2002 года Нургалит Турлыбеков также заслуга Абая Газизовича. Сегодня мы хотим отдать дань памяти этого прекрасного музыканта и человека. Спасибо. В этом году фестиваль «Урал-Моно» принимает гостей уже в 16-й раз. Мы благодарим всех, кто искренне поддерживал и оказывал помощь в организации фестиваля. Информационные партнеры фестиваля. Генеральный информационный партнер – телеканал «Башкирское спутниковое телевидение». Телеканал «Курай». Радио «Юлдаш». Радио «Спутник ФМ». Генеральный директор Якупов Галем Минигалеевич. Культурный портал Республики Башкортостан. Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным к искусству людям за помощь и содействие в проведении нашего фестиваля. Дорогие друзья, первый конкурсный день во многом определит главную интригу фестиваля – обладателя гран-при. И хотя любой фестиваль – это прежде всего дружба и уважение, яркие впечатления и незабываемые встречи. Но все мы будем с большим интересом и даже азартом следить за остротой конкурентной борьбой, искренне болеть за полюбившихся нам участников. Итак, «Урал-Моно» 2012 Халыкара Түрки яшьтәре ижады конкурс фестиваля асык дип игълан ителә. В добрый путь фестиваль мы начинаем первый тур. И открывает выступление конкурсантов участники из Республики Башкортостан, группа «Аргамак». Им выпал номер 1. Beteng balkan tau, partau darkan beyege, bosaka uinai keyege. Hai hai beteng balkan tau, partau darkan beyege, bosaka uinai keyege.
Встречайте участника под номером 2, Кабардино-Балкария, Атмурзаев Эльдар. Çıkıp karşıladan karasam, görünmeyse cav yüreğimi carasa. Caralarımı cangırtasa sen haman, kolaylıkta beni koymanın tamam. Caralarımı cangırtasa sen haman, kolaylıkta beni koymanın tamam. Hırsız sen oşaysa kökke gürçün babağa, nasip olsun seni tapkan babağa. Köremize canaşmaydı canlarım, seni bala gelmezler varmalım. Ömürlü yıl ömür versin sana da, seni bala kök yaşarmam manada. Hırsı! Ben bilemez sen kesin de bilese, biz olmayız birbirsiz caşarga. Ne terikse bacarılmaydı görese, yüreğimden şokum sana taşlarga. Ne terikse bacarılmaydı görese, yüreğimden şokum sana taşlarga. Hırsa! Çıkıp çamşıladan karasam, görünmezse cav yüreğimi carasa. Caralarımı cangırtasa sen haman, kolaylıkta beni koymanın tamam. Caralarımı cangırtasa sen haman, kolaylıkta beni koymanın tamam. Hırsı! Hırsı! Caralarımı cangırtasa sen haman, kolaylıkta beni koymanın tamam. Caralarımı cangırtasa sen haman, kolaylıkta beni koymanın tamam. Caralarımı cangırtasa sen haman, kolaylıkta beni koymanın tamam. Hırs! Rahmat! Дорогие друзья, на сцене Власов Эдуард, Республика Саха-Якутия. Söz solu tutan en ayağına eder ki hey. Söz sananı sağlar, dinindeki harfiler. Karanga gen oyurgan, unan oktor kemlerge. Ol ulu çolpan sulos, üretin hedef cümle. Çolpan, 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 çolpan sulos. Çolpan, 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 tuğuk hepsinin isti. Çolpan, 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 çolpan sulos. Çolpan, 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 tuğuk hepsinin isti. Arana çay eğikin, sırtı köykün süpetin. Kök mağayu erine, kuha tutan kamima. Olup birden deriller, eder ki en eder.
Әдәрки Власов Эдуард. А сейчас на сцене Айджанов Азизбек, Республика Узбекистан, Каракалпакстан. Біздің жайласқан аму бойына, байлығы қасқан қара ойына, іңкәр болсаң елдіңе гүл шырайына, достым қарсы аламан туры бізге кел, мейлі бәхәрде кел, мейлі жазда кел. Біздің жердің топырағы дымқасын, егізікке қойды я тола мұлласын, жер қайрын ағышай күлемдей жасын, сұлу табиятты сүйсең бізге кел, мейлі бәхәрде кел, мейлі жазда кел. Іңкәр болса елдіңе гүл шырайына, сұлу табиятты сүйсең бізге кел, мейлі бәхәрде кел, мейлі жазда кел. Олардың мазалысы бағында, тіліңді үйерер жеген уағында, не керек бәрі бары ел құшағында. Достым келер болсаң тікке бізге кел, мейлі бәхәрде кел, мейлі жазда кел. Аспаны жұлдызы бағым үйвалы, жаздың жайлауында яу жайылар малы. Арал теңізің бары балықтың кәні, алтын сазанларды жесең бізге кел, мейлі бәхәрде кел, мейлі жазда кел. Арал теңізің бары балықтың кәні, алтын сазанларды жесең бізге кел, мейлі бәхәрде кел, мейлі жазда кел, мейлі бәхәрде кел, мейлі жазда кел. Айджанов Азизбек. Встречать Ильдара Усманова, Республика Башкортостан. Irken yandarıma Tan yilderi bitirkeler Kabatlanır yüdereler Kabatlanmaz dik bıl irteler Kabatlanır yüdereler Kabatlanmaz dik bıl irteler Ул тирәлиркен яндарыма Ак болуттар еді үтәләр Кабат килер тағы болуттарда Кабат килмәр тик был иртәләр Кабат килер тағы болуттарда Кабат килмәр
Qabatlanır yüdereler, qabatlanma dik bıl irdeler. Qabatlanır yüdereler, qabatlanma dik bıl irdeler. Qabatlanma dik bıl irdeler. Qabatlanma dik bıl irdeler. Ильдар Османов, Республика Башкортостан. Дорогие друзья, встречайте на сцене Саламат Аяпов, Республика Узбекистан, Каракалпакстан. Vatanına kelime kattı söğütüp almasan anadın. Allah'ın kızı. На сцене Республика Тыва, Салчак Борбакоол. Gelin kızlar oy, tangın ağlar. Kevşirde oy, sırgılar. Uğuldalar, vuran caraş. Uğuldalar. Uğuldalar,
sarılangan şapkın kemning oy çalgıyışkaş sağışire çaygar doylu uğultalar sağışire çaygar doylu sarı kızıl oy çaldıraştı Samagader oy çeçek işkaş çaraş siler çalı kızlar uğultalar Eldek sınar oy Çaş talışkaş Ezimnel bir oy Bölden iri Ergin mavam Ergiciden uğultalar Ergin mava ergiciden Салчак Барбаковал, Республика Тыва. Кадірлі достар, қаршы алығыз. Сәхнәлі Идел Аралбаев, Башқұртстан Республикаһы. Let me
Встречайте, на сцене группа New Boys, Республика Казахстан. Гүл дала, сағындым сені ауылым, нұрлана ағайын асыл бауырым. Түнімен басылмаушы ед күнімен, шынымен жоқ па енді ойым сауығым. Қызыл жасыл өрнек сеген қарлар-ай, керемет бір кешектер жылғадан. Жаңа шыққан қызғалдақтай қыз балай, әсемен кел салшы бір ғана, жайлауға көшетін сол бір күн қайда, кешегін мойнын бүгінге бұрмаймын. Жыр едің таусылмайтын сен ауламай, жүрегім баяғыдай сол жырлаймын. Қызыл жасыл өрнек сеген қарлар-ай, керемет бір кешекте жылғадан. Жаңа шыққан қызғалдақтай қыз балай, әсемен кел салшы бір ғана. Для вас поет Расуль Бейсеев, Россия, Ставропольский край, представитель ногайского народа. Яйықты алды, емді алды, еділді алды, теңді алды, енді алмаған не қалды. Бадердің қолынан талпый тұрған құсты алды, енді алмаған не қалды. Басы сайын басла олы, басла оның басы сайын құсыла олы, қара дуан масап деген ерді алды, енді алмаған не қалды. Егерінен буанчы айыр өркешілік те алды, енді алмаған не қалды. Сауырына оманчы сайлап бие алды, енді алмаған не қалды. Қоршалаған көйлеклі бір құсыған епарлы, бұрнында да
Edildi alsa kuban bar. Bar tabular yok keder, yesin kolga mağdudu. Bar tabular yok keder, yesin kolga mağdudu. На сцене группа «Латинский квартал», Республика Башкортостан. На сцене Ильнур Мигманов, Республика Башкортостан. Aziz yerkey zarıqtırıp, Sengilep yırlatkan, Yalda qaytır turnalarday, Yendi sığıratkan. Yalda qaytır turnalarday, Yendi sığıratkan. Kırgız bardı kemelikey bizim gaziz yerimiz. Sımray sımray soksuranğa selam birigin. Elmen konşak harga yaşta bizim gaziz yerimiz. İlhavıngan başkurtuma selam birigin. Hop! Hop hey hey hey. Sımrav turna zengere kukke, sıngrap kalkının kanatları kayrılmahın doğan halıkının kanatları kayrılmahın doğan halıkının. İnet Ural buylarla bizim gaziz yerimiz. Sыңрай sыңрай tuksuranğa selam birigin. Elmen konşak karga yaşta bizim gaziz yerimiz. İlhavıngan başkurtuma selam birigin. Hey, hey. İlel Ural buylarla bizim gaziz yerimiz. Sığıray sığıray tuksuranğa selam birigin. Elmen konşak harga yaşta bizim gaziz yerimiz. İlhavıngan başkurtuma selam birigin. İlhavıngan başkurtuma selam birigin.
Дорогие друзья, встречайте, на сцене Хусаенова Лилия, Республика Татарстан. Хусаенова Лилия, Татарстан. Встречайте Республику Дагестан, Закирова Анжела. Aldayını gomuna alma karamay, ne alama tarık bola barasan, mene şolay bolarından korkama, gomum sana özgürlüğü karasan, gözüm yol karay, kıynala yürek, günden kumağa bola sana rek,
Şun aytsam seni görer güllerim Gözlemedi bir günümüne gitmegen Seni görme hasretlikten bu yegen Güller mağa bir de vermeye gitmegen Gözüm yol qaray, kıynala yürek Güne kumağa bolasan arek Gözüm yol qaray, kıynala yürek Güne kumağa bolasan arek Загирова Анжела, Республика Дагестан. Дорогие друзья, встречайте на сцене Ачиров Виталий, Республика Саха-Якутия. Былыргы жылым был жahek тах бырамамында тыгар уроккы жылым олары бұтадын уарға тыгар әрге тағы жылым әтихилақ әрге еркинігар босқо баста бақуяр сүйяқта буар салғын құтта бары құра қай буар тотырудайдыға билле тәриелігірай кетақтақ иннен сірейдақ иди қадақ егіне бәйелақ әлгі жерге чақтақ ұлай нүрда уақыты мұрында құра қайсақа барақ салу жылайлалақ сұллалеті делілі жақчы иділі хиллелігіла уақыттағыла қатима қалла жорбуан қала қатын жақтарады уақытатын құрудық тоналы енгесті оғыттар алада Сир-Сибир yoqotum buallaqala siriyadiyan sik-siktanan tapsillannya kallan taraqalattara diara tuh bayaqala taqtaran bosqa ta bayaqal bondok taran sikay bayaqal hidirim danan shigas bayaqala gardaran arandaul tasalundanan üründal ta sürüttadan ünlüye yüksü dararabet siri yoqotum baraqsa siten silegelar arıqaray gıstal alar minan ayıllı bite siri yoqotum baraqsan siten silegelar arıqaray gıstal alar minan ayıllı bite Küara yaktıran günlerde Tordo yaktırıp tanılaq Göktörü dolgun tolban nuran Bögün gödür günlere bitiger Allah'ın tuayalık o astakbıt sarsın ölür günlere bitiger oraya toskaya Ачиров Виталий.